Po predlogu nového zákona statkarom by državnú žem trebalo vydávať na veci roky, bo ani jeden statkar nezadovoľne so terašnjim rozpodzeľovaním državnej žemi na osnovi prava prvenstva, ktoré okončuju lokalni samoupravi. Za nas bi bilo relativno dobro da dobijemo taj zakup na 10 godina da ja mogu da zasnujem lucerku. Naprimer, ja kupujem veštačko đubrivo koje ne moram da kupujem jer imam svoj stajnjak, a ne mogu svoj stajnjak baciti na zemljište državno koje je u zakupu na godinu dana i ne znam da ću ga sledeće godine dobiti, dobit će ga neko 10. Ili, na primjer, šta je još greška države u svemu tome i lokalnih samouprava. Mi parcele ne dobijamo iste, stalno nas šetaju i stalno dobijamo kasno tu zemlju, ta zemlja bude bukvalno zapuštena i zakorovljena da jednostavno kada dobiješ tu zemlju ne znaš šta radi s njom. To mi čvari, že lokalne samoupravi robia jak chcú i dodzeľujú žem po rodzinských i partijských linijoch, ta še často slučuje, že kolo samoho valala žem dostáva rodzina, ktorá ani nema statku, a pravim statkarom še dodzeľujú parcely u najodalnejších častoch hotara, co im značno podrakšuje produkciju. Poneže má 150 kravi i celjata. Tomić má pravo na 140 hektari državnej žemi po pravu prvenstva, a dostavaljem 75 hektari.